Reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange. Umwana w'imyaka 4 y'amavuko ari umaze icyumweru yaraburiwe irengero. Abaturage bamusanze mu musarani w'abaturanyi yitabye Imana, ubwo abaturage bavuga yuko yaba yarishwe agatabwa mu musarani. Bamusanze ibikomere bitandukanye, ubwo bamutemye hagati y'amaguru bakanamutema no mu izosi. Reka tugaruke mu karere ka Gicukiro mu murenge wa Gikondo. Hari umukecuru w'imyaka 70 mu murenge wa Gikondo mu karere ka Gicukiro uri kurara hanze nyuma yuko inzu yakodesha n'ubuyobozi yashije umwaka itishyurwa, ibyatumye nyirinzu amusohora mu nzu. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi Manirakiza, umuyobozi wa Wasake, akurikiranyweho ibyaha bya ruswa ubwo yabeshye abaturage mu karere ka Muhanga yuko mu gihe amazi yari yarabuze ko azabaha amazi. Ni incamake y'amakuru. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Jye mugiye kubana mwana makuru, nitwa Kidasamura, urw'inkorogo tubakora rugakonkoma. Reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange. Umwana w'imyaka 4 wari umaze icyumweru aburiwe irengero. Umurambo we bawusanze muri toilette y'umuturanyi, ubwo uyu mwana yari afite ibikomere, bamutemye mu mutwe, bamutema no hagati y'amaguru. Abaturage basabye ubugenzacyaha RIB kugira ngo bukore iperereza kuri nyakwigendera, haboneke abamwishe kugira ngo batabwe muri yombi. Abaturage bavuga yuko abamwishe impamvu bamutaye mu musarane ari ukugira ngo bayobye inzego, kugira ngo uyu mwana atazagaragara bazavuga yuko yaburiwe irengero, ubwo uyu mwana yagaragaye muri toilette yitabye Imana. Yesu w'i Nazareti. Abaturage bakomeje bavuga ngo Mana tabara abana bawe, kubera ko ibi bintu ntago bisanzwe. Uyu mwana w'imyaka 4 yari umuziranenge. Ese yaba yapfuye azize iki? Ese kubera iki abagizi ba nabi bamwishe? Ubugenzacyaha RIB bwatangiye iperereza ku rupfu rwa nyakwigendera w'imyaka 4 wari utuye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange. Ni mu gihe tugiye kunyarukira mu karere ka Gicukiro mu murenge wa Gikondo. Hari umukecuru w'imyaka 70 wo mu murenge wa Gikondo mu karere ka Gicukiro uri kurara hanze nyuma yuko inzu yakodesherezwaga n'ubuyobozi hashije umwaka itishyurwa. Ibyo bikaba byaratumye nyirinzu amusohora mu nzu, ubu ngubu akaba arimo ararara hanze. Reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bweyeye mu kagari ka Matyazo. Abaturage 5 bacukoraga amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko, ikirombe cyabagwiriye, 2 bahasiga ubuzima, abandi barakomereka, nibwo kujyanwa ku bitaro bya Matyazo kugira ngo bitabweho nabo bataza kuhaburira ubuzima. Iki kirombe bagicukoraga mu buryo butemewe n'amategeko, bari barababujije kujya mwa kino kirombe, gusa barinyabye bakajyayo, nibwo baje kugira impanuka, iki kirombe kirabagwira, ibyago birabagwira bituma aba bantu basiga ubuzima, abandi barakomereka. Ni mu gihe abaturage bavuze yuko aba bagabo n'ubundi bari basanzwe bakora ibijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe n'amategeko. Hari ikindi kirombe kigize kubagwira kuri ruha hepfo ya Tanganyika, ndetse bagenzi babo bahasiga ubuzima, gusa bo ntibabicikaho, barakomeza barabikomeza. Ni mu gihe rero 2 bo mu iki kirombe cyangwa yaguriwe n'ikino kirombe bitabye Imana. Ni mu gihe bagaragaza imbogamizi bahura nazo mu karere ka Bweyeye mu murenge wa Bweyeye. Abaturage bagaragaza imbogamizi yuko ari abakene cyangwa batishoboye bitewe nuko bishora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Gusa barabeshya abaturage bamwe namwe bavuze yuko ni ingeso zabo cyangwa ibijyanye no gucukura amabuye y'agaciro bitemewe n'amategeko, ni ibintu basanzwe bakora rwihishwa, kubera ko hano umuriro warahageze ndetse na kaburimbo yarahageze. Bivuze ngo hari imirimo myinshi wakora utagiye gucukura amabuye y'agaciro, cyangwa hari imirimo myinshi wakora, gushinga saro, kogosha ndetse no kujyana n'ibijyanye n'ubutekinisiye cyangwa kwiga amashuri y'imyuga kugira ngo witeze imbere. Abaturage bavuze yuko aba bagabo ahubwo niyo kamere yabo, buri gihe bacukura amabuye y'agaciro, kandi ikindi niyo bacukura amabuye y'agaciro bakayabona bakanywa bagasinda, bateza umutekano mukeya hano mu kagari kabo, bigatuma barara barwana, bavuga ngo zirara zicya. Rero turaje turambure amakuru mu buryo burambuye. Murabizi ko izi ni incamake mba ndi kubanyuriramo. Turagaruka mu karere ka Rwamagana, aho abagabo 3 bafashwe bagiye kwiba ahazwi nka depo icururizwamo inzoga. Abagabo bafashwe bashyikirijwe ubugenzacyaha RIB kugira ngo batabwe muri yombi. Mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Kitabi mu mudugudu wa Mujuga mu kagari ka Nyakanyeri, abaturage barasaba inzego z'ubugenzacyaha RIB kugira ngo zize zikore iperereza ku mukuru w'umudugudu ubarira amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza, bavuga bakabakubita inkoni nyinshi cyane ndetse bagakomereka, bajya kurega ntibahabwe ubutabera.
abaturage bagaragaje imbogamizi bahura nazo kubera kubura ubwisungane mu kwivuza, ubwo bajya kwivuza bagasanga ntibishyuriwe mituweli kandi mituweli barazishyuye baratanze ibihumbi bitatu. Abari mu cyiciro cya mbere bo batangirwa mituweli na leta, bivuze ngo bo ntibazarembere mu rugo bazajye kwivuza. Rero Kidasamara TV Rwanda ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamara TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Ushaka gutanga igitekerezo cyangwa ushaka gusobanuza mu makuru twavuze, watwandikira kuri 0788 46 02 885, watwandikira cyangwa ukaduhamagara cyangwa ukaduhereza ubutumwa bugufi kugira ngo tugusubize ku kibazo waba ufite. Hari bamwe bagiye batubaza ku bibazo by'indangamuntu koranabuhanga, abazitaye ese babona izindi. Ndaza kwibasobanurira rero mu kiganiro kindi ndi bukore izi ndangamuntu koranabuhanga, naza kubasobanurira byinshi kuri zo.